وكفاك بين الناس فخراكم مسلما وكفاك عند الله ذخرا وروائع القرآن جل الله ما أسمى هداهاكم مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في سماها وروائع القرآن جل الله ما أسمى هداهاكم مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في سماها وروائع القرآن جل الله ما أسمى هداهاكم مسلما واصدع بها في الأرض ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله سبحانه وتعالى الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا pripadilo samo Allahiske subhanahu wa ta'ala o salavati Muhammediske sallallahu alaihi wa sallam leske familjake, leske porodicake, leske amalenga salvenge, hem saljenga kolenge so sredinen, hem so ka sredinen I vera istan dži ko sunnet I ver pravadi. Odmah u početku pravaren te penav saljenge šukaralen. Šukaralen otumen me phala. A samo lafi pravaren šukaralen jek sunnetu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Odmah kava kere kardijsko tu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Aloleske je kasaba. Olesko ona vine safran. Radi Allahu man. Allah ko Muhammed s.a.v. Peloske ja Resulallah. Menum të shmunar. Hem të sikroval. O gjandipë Allah ishko subhanahu wa ta'ala. O Muhammed s.a.v. So peloske. O safran. O tu sorodoj gjandipë. Shukar alam. Heme tu menge pan pena pradalen. Shukar alen të shumena ku adesi se sunna këtu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pa inshallah ka molina Allahi subhanahu wa taala te do bereqeti ka maro beshi me pradalen ka maro desi. Te shirina o čisto ono ispravni feja pradalen. Isto od dva znanje, o znanje su o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam hinđami pradalen. Vadan pradalen te sledina Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Soske pa kokoro Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam penal samo gjandema u šakro sredine man. A te sredina Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam pravalen valana minge penal dujbuća. Te roda o gjandipe, hem te vakerama o gjandipe. Znači te roda o gjandipe, hem te vakerama o gjandipe. Soske, še u biši štar hiljade pekamberja, kjer kvafove. Sao pekambeja, li leo gjandipe këto Allah subhanahu wa ta'ala, hem vakerte po maro gjandipe amenge prodajt. Ako kerola ka vam prodajim, kololo gjandipe, hem vakerolo gjandipe, wallahi bilahi, lol pea penol bare nakade. Bare sevapja lol pea. Ali, te laka sevapja, te laka nakade palamende, valana mge isto para 2 bučati kera. Samo da bučat, Vakera prodalen koto Kur'an I sunna. Ako amina vakera koto Kur'an I sunna, kana žalo nagrade,
Kana shallah se vapja, kana shallah sa. Kana shallah malo vreme. Wallahi bilaj, vladari. Ako amen, na vakera ako to Kur'an mi kiti suna, a kao malo beši be, kao uzalo. Uzalo no kao. Muso kana shallah malo vreme. Nego ka perova hem harami. Soske Allah subhanahu wa ta'ala ka počul, soke žan to 2 vreme 1 sahati. Sošum žan njeg derse. A na vakera ako to Kur'an mi kiti suna. Znači, ka počul Allah subhanahu wa ta'ala hem amare vremenske halali. Amen, halali. Svako manuš ovako to islam, valjam tole duj svedokja. Amen, kada džate žinamen, duj svedokja. Džake dek sudo, valjam duj svedokja. Wallahi, oko vas ovako to Allah subhanahu wa ta'ala, valjam tole duj svedokja. Samo da duj svedokja, valjam, o Kur'ani i sunna. Ako na namenu Kur'ani i sunna, o Allah, o sudija, kao kreo tu vakar kovar mange, ama me ništa na priznina. Vakar kovar mange, me ništa na priznina. Soske, na netu duj svedokje. Znači na netu o Kur'ani hem sunna. Kokoro Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vakriža, ali svaki hudba, ali svaki hudba, i džumaja, ili desika na Kur'an, so prelasne. Amma bad, fa inna azdaka al-kalamu il-kitabu Allah. وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شار أمور مهتداتها وكل مهتدات بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. So znači pravali. Najšukar vakrime, najšukar govortano Allahisko subhanahu wa ta'ala, najšukar uputa, najšukar drugotano Muhammedisko sallallahu alaihi wa sallam. A najlošne buća pralalem, tali novost talo islam. Svako novost tali zabluda. Svaki zabluda mi veoma ušani džehennemijski ja pralalem. Inša Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pralalem, ka spasinu na men kod ja zabluda, inša Allah. Pa prvo manu se valjam ti krel, to džan do, te si krel lahijski feja pralalem. Prvo valjam to iskreno. Ako na ne iskreno, ako na nedesko nije ti iskreno, da si kreo na Allahiska subhanahu wa ta'ala, te baja kreo samo Allahi subhanahu wa ta'ala, Wallahi nakon zove sve duže. Kokoro Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam kreo, o manuš pa nedesko nije ti to iskreno, kada posmilo te si kreo? Te si kreo samo i deveski djelšanu. Soske, ko sudno dive pravale, ka ni kreo manušan bedelo da vođe djelšanu hu. Pa o Allah subhanahu wa ta'ala kako čole, o ti moj robo, soske tu si krilan tele. Soske krilan džan di pe. Soka pename. Ja Allah, džan džum samo te bakerav tut. A Allah subhanahu wa ta'ala džan omanu nijeti sa ovoj. Na. Na penal tu na. Tu na si krilan te bakeremo alam, nego si krilan te bakere kokori tut. Subhanallah. Kokori tut te bakere naman. Ja doleske praladem. Ako nam iskrene, vallahi ka si krovate bakere dole. Ako nam iskrene, ka kerange samo taneske puti. Samo da ovako čušite bakere lafi. Allah subhanahu wa ta'ala, džanma malo nijeti, hem ka vreme da čenge, lele, hem vode neke džehennemijski jak. Prvo je manu šasu ka tablom ko džehennemijski jak, ka veno kola džan de manu šapra. Džan de manu šapra. O Muhammed s.a.v. penul, kuro dolo džan di pe, ama sebe pe dunja jako, vallahi nas onako loko dženeti. Nas ko loko dženeti, nego onako sotino ne omire se dženetisko. Subhanallah. Ne omire se dženetisko, naka osjetino pralalem. Pa soskete na ova iskrene pralalem. Soskete na ova iskrene sa su i ne o Hasan el Basri. Jeko to taj vinja. O ta vinja je generacija pa Hasanju pralalem. O Hasan el Basri penol, vallahi billahi, me nigde na gerum penol, a te na dikavam ne der, da li odnova tan halal ili haram. Wallahi billahi ništa na halum, a te na dikavam ne der, da li odnova habe haram ili halal. Wallahi billahi ništa na vakeržu, a te na dikavam ne der, da li odnova halal ili haram. Subhanallah, kaj je moja iskrenost pravati? Kaj je moja iskrenost? Da li dikavam di sok, halal ili haram ili na hasan? Ili haram ili halal ili na piram, ili pa kana vakera. Nego keram ne lafja prepila.
iskrenost prodajnë so hine njek, pere hine lufta e borba. Amen gjana muslimani hine qërore manusha, da hine dhe. Ama alhamdulillah, o Allah subhanahu wa ta'ala pomožin gjale, pa pardela da luft. Pobedin dhe. Askande baro bogatstvo prodajnë. Baro bogatstvo. I svako vojnik odlazi od vas ovakvod, njega odlazi neko komandanti. A zade komandanti bešena si ne tuđe ne. A njeg vojnik odlazi herdo zlato, hem nikao džako komandanti. Kana ti tada kao tuđe ne posmijen kada salnica. A, penal tu. Allah je penal. Ko bor zlato mu klan tuke, ko bor gav džan tuke. A kao kada šunđaka, penal, wallahi bilahi, radi koma Allah subhanahu wa ta'ala men ne bjanava nijakav. Subhanallah. Allahu ekber. Soske, sa sukera men pralalim. Kaj dža sukera. Allah subhanahu wa ta'ala dikol. Sa dikol. Evo prelate radi koma dođe rečanu men ne bjanava nijakav. Kada što nijakav, prelo bravo. So iskreno manuš. Allah je prelo teva kerema betona, sajtona. Sopeno. Mete vakerav tuke moanam, nik. Soskere, pa taj sad ti vakerima nošenge meso ke žuma kava, nikad vallahi bilaj. Me ne mangav nagrada ko to manuša, nego mangav nagrada ko to Allah subhanahu wa ta'ala. Dika su iskreno ošla. Na mangav nagrada ko to manuša, na kerel buti manušenge, nego kerel buti Allahivski subhanahu wa ta'ala, heb samo lestano dolu nagrada. Akava je iskrenost pravali. Akava bi onda pravali je kratki napomen na prvo mange, a sad njenge to ne dešava. Znači, valjamo možeš iskreno, te kao samo edeleske te dešava buti pravali. Odujti usko pravali, so manuš valjan, te si te od džando, te džanolo, je, evo dvoje pravali, dar kod Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, dar to ovdje pravali. Ama dar na, sad sam manga amen, sad sam prelila Allah subhanahu wa ta'ala. Ja ejuha ledina amenu, ittaqullah. Dara ko te devol. Ama sad, ittaqullah, haqqa tuqat. Sad su alante daran. Onda kao je iskrene. Ako daran, kao je iskrene. Ako na daran, naš ti kao je iskrene ko Allah subhanahu wa ta'ala. Koliko Allah subhanahu wa ta'ala sova kelam ga palarim. وَلَا تَقُ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا. O tu meni, daram to Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah subhanahu wa ta'ala, kad si kao ti meni, kad ti meni džandi pe, samo ti meni daram to Allah subhanahu wa ta'ala. Sobeno panda Allah subhanahu wa ta'ala, o tu meni vernikja, ako daram to Allah subhanahu wa ta'ala, onda ođe rešanu kad čiloti mi ga ngodi, kad noti mi ga saki sposobnost, so šajko ulaveno čači pe ko to ovaj pe. Daran ko to dođe rešanu, dođe rešanu kad čiloti u men ko svetlu, kad nikaloti men ki ti tamina, kad čiloti men ko svetlu. Ko svetlu. Samo daran ko to Allah subhanahu wa ta'ala. Hem pralalem, ako amen rodaon džandi pe Allahisku subhanahu wa ta'ala, a na namen dar, na mukal vasa harami, a na kerasa pa halali, vallahi bilahi valam te darak to do. Valam te darak, bud ko to Allah subhanahu wa ta'ala. Ako amen akerao dova, amen samo kad naš Allah vreme pravi. Kad naš Allah vreme uzaludno. Amen žena svako manuška lopu što te vremeski. Svako manuška. Od dva vreme kad človek nijed, a od dva vreme kad človek ali dženetni šalam. Amen pravalem, svako diveti ka. Svako diveti ka pravalem, e manušen so penem peske džande manuša. So bešen ko čušo so keren fetfe so den lafja pralalem. Save lafja denom. Svako diveti ka. Wallahi bilaj samo kalareni slika islamijski. Doleske na nameni slika islamijski pravi. Na namen dva ihlasa. Soske, na lomeni čisto islam. Nego melalo islam. Soske, i sija sam pjevalo šal pralalem so bešen so vakeren. So vakeren. A Allah subhanahu wa ta'ala penul o džandipet berećeti. A o berećeti Allah subhanahu wa ta'ala na dol nikaske, samo koleske su etano iskreno. Na dol o koleske su krel haram. Na štika dol o džandipet.
O dva yek bereketi pravi. Sad so yek dine u Imam Vaki ibn Đerab puçol Imam Shafia. Ja Imam Shafia pravi. Suske pravi mena shti. Te si klovav na shti di so. A çawav. O Imam Shafia so pravi. I nauka pravi. O Xhandipeje Allahisko nur. Svetlo. Allahisko nur pravi. Na shti svako dobino. Na shti? A soske vama nush pravi, kero harami. Ako kjo da je harami na shti dobilo nuri Allahisko subhanahu wa ta'ala. Hem amen pravi. Amen. So si klovav. Si nam početnikja. So si klovav Allahisko drugo. U drugo Muhammedijsko sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi billahi walan kukuri amin kukura. O, tu. Nefs. Ma te dike dare tiknoli baro harami. Makerle. Nuske, walan te janah kaske kera harami. O, tiknoha baro. Kera Allahiske subhanahu wa ta'ala. Hem doleske walan sakte mukapra. Hem te pazina me koto haram kera. Sam te pazina me. Kada je primer plavi. I si je kurica pravi. Ama džalo de ulica sad potesnim. A katar zido. A kod vas zide pravi si suvja. Kana manuš, kana kod vas teško sam bilo, pa zinope te naposavolpe. Pa zinope te naposavolpe. Istan ću kara men pravi. Valan te pazina men, te na kera haramja. Sako kera haramja, ka posavamen, ka dukhalamen. Ka dukhalamen pravi. Ka čolamen je oželjko se dukhalamen. Hemo dva harami, kada kakerale, ka čolam oželjko pravi. I onda valjam te pazina men, te na čolam nisam oželjko pravi. Kakva svetu. O trito pravi, valjam te ono men sabri. Wallahi billahi, na neko lajo manuš, te džano, na neko laj. Na nekava druga džandi plasko, jednostavno. Soske pravi, jek manuš. Alo, ki ti buti qindo, valjam te sovol. A džandi pe našti te sove. Tu našti te džane, a te sove. Ili tma te pire. Valjam te čitine. Alo, treske valjam sabri. Sabri valjam. O manuš pravi, valjam te dol pe pare. Po vreme. Sate do islamiski. A doleske valjam sabri pravi. Na Nikolaj možete čuo po vaški džepem te dol pare. Na Nikolaj možete odvojeno po vreme. Te mu kod perovnjake čavente, džalte kjel damo te šilo islam. Na Nikolaj sadno. Pa nam sabri pravi. I neko vreme pravalen, ko vreme asabijengo, jek vođa te pena, džandoma nuš. Džala si nam gduro pazari. Be šola si nam gduro pazari sa bare. Hemo trgovci so džante bignen. Ova čavolale. A čavolale pun kađanom prav. A kako on džavte bigna. A koja sam bil? Wallahi billahi. Kad davtu duplo nego od vas su zaradine. Samo beštva kraki jek hadisi. Subhanallah. Samo beštva kraki jek hadisi. A ti se to vreme pravene? Te šunami jek hadisi da te počina. Koja te vikina može te počina, pa te šuna jek hadisi. Angedara manu šta počina si ne? Samo te ovake, te si kao jedan manušenje jek hadisi pitan. Kava je istina spadani. A kava je džandipe. A kaja malo džandipe. Ako amen ti kao predalen, okolen angeder, soke de islamijska, soke amen, vallahi, nigde ne hinam. Okolen angeder predalen putu inde, divesenca, kurkenca, pirindoa, samo te džante šunenje hadisi. Te šunenje hadisi, hem te džane, hem te čvenki praksa. Pa kada te dao primjer predalen, nego te dao primjer ko to Buhari, ko to Muslim, ko to Imam Ahmed, hem su sakala imam predalen. On po 6 kilometra džana počinem pirindoa. Te džan, te pisinjenje hadisi, te zapamtijene, te rinem te vakrena mengi predalen. Pa kao krek primjer ko to Buhari predalen. Sam ila ovo džandipe. Šunđa jek so džalek hadisi, ama durime. Hala ine drame gde. Go pirindoa džala se. Tatipe, ama pro inšala ka džal. Džalo ima Buhari. Gelo, stignin džal hamdra leste, pen džal škono prav.
shumë gjujnë për nësë tu gjane e hadisi. Për mëja gjana. Pa më ndaftë e pisjeve, ako për më e vete që kërma 1 minuti. Samo 1 minuti. Për më samo 1 minuti të lava kaj grastete që vada kishtalë. Pa ako në problemi. Ako ma nuk sokero. Lovi kofa quqi. Në ne pani Andrej. Quqi të hua vode graste, të që vode kishtalë. Hua vgjaj graste, hem që qane kishtalë. O ima në Bukhari diko? Wallahi billahi, për me këresta në Allahu hadisi. Në Allahu, e ma këshin ta shumë në Allahu. Soski, hua vgjaj graste, e ma këva. Subhanallah. Dikam pëllarin, ko borë Bukhari, Muslim, ima Mahmed, saka la imamja, i ne sigurnëm për hadisja. Na mangle, të dhem diso, ako në ne sigurnëm. Znači, amen, ako që tina dhe hadisin, ko të imam Bukhari, o imam Muslim, inshallah tash. Inshallah tash. O imam Bukhari pëllarin, o gjanë po të shumpanç put janë i ratë të ushtod. Të ushtod, shudrojnë e pëllarin. Të ushtod raqati, të taroni më mori, hem të pisilo hadise. Po të shumpanç put e i ratë. Pisovola, bi ushtoda, bi pisinola, pëllarin pisovola, pëllarin ushtoda, sa gjukarë. Svako dive. E amen pëllarin, amen kushtara qati, në nam kishudroj, sa me tafto, grejnë sjem. Në valente të hajro mori, sa me gdu për i sjem që sjem. I sjem në lovki, i sjem në hemiski, i sjem në kompjutere, i sjem në sa pëllarin. Sa mu vallahi në manga. Në manga të në gjën dipe. Sa soperohë Muhammed s.a.s. Sare ka gjallë ko gjeneti, samo na ka gjallë, pa sa në mango. Wallahi amen në manga. Ako kera, gjukasë su kera, wallahi në manga të gjallë ko gjeneti. Nego valante të udima për pëllare, të lau gjallë dipe, e dhe lesko gjeleshanë në pëllare. Jek hafizi këti Shpanja pëllare, lesko raj mine Baki Ibn Mahmed, mine hafizi, o pëllare, të rodolo gjallë dipe, këta në gjallë që ke gut vreme. Gut vreme. Ona i nele pare na keža buti, a ka dunjalaki në keža buti, kola dunjalaki pare. O, na i nele sot në halë, o, hala si në liste këto shaha, këto kupusi sa të pela. Hala si në liste. Ama na i nele pare të kinon. Nego gjala si në po pazari, o, ma në shasë fërdem, o, gjala ki dole në hala së në pare. Ama, rodolo gjën dipe. Prastal, kaj shumë dhe shukar imam në prastal palestin. Hem shunja e imami o imam Ahmed. Shunja leske o imam kojira kine. Kiti Shpanja kojira ko gjallë pindor. Një jetit e gjallë të siklo. Që thonë në gjallë dipe. Gjallë se një gjallë, alhamdulillah, kojira. Shunja e imami Ahmed iske, amo imam Ahmed, pan lede. Pan lede neko zatvori. Soske na mukem pëllare imam jen, te vakeren istina. Ka na shumen njek morur gjando, odlo pan lede. Hemi imami Ahmetit handele. Ama pandele ko kućni pritvor. Kana kva shumë gjatë i pandon, arti gjatë, sarti gjatë. Ama kva të vallahi me më valante si kao këtë imam Ahmet. Valante si kao so baro gjando. So kërë lo përre. Ura ol me lade këtë orat. Ura ol parave këtë orat. Gjatë këtë të kërë që alo këtë gjatë. Sarte ma ngot. Pa kana alo ku imam Ahmet. Qa alo ku udat, një tëllë imam Ahmet. Selamu alaikum selam. Për vallahi imam Ahmed, me në alim të roda pare, me alim të roda e hadisi. Ja imam Ahmed, dema e hadisi. O imam Ahmed, vakërëski hadisi. Svako dive gjala gjukar përlalen, o imam Ahmed, vakërëski hadisi. Gusi këdo këtë imam Ahmed, ama sa gjukar përlalen, disu këdo të manush. Samo të dojë gjandi pe, sa kërën, samo të gjanu në kua, ihras, o kua iskreno, Gjandipe e Allah isko, subhanahu wa ta'ala pëllanë. Soske vërënamente gjana pëllanë, soske je këto najmë paro i bardetje Allah iske, subhanahu wa ta'ala, je këto nështë të gjando. Të dodo Gjandipe, të si klodë. Soske pëllanë, svako Gjandipe, sa su i pobaro pëllanë, o Allah subhanahu wa ta'ala dole pëllanë, pobare nagrade. Sa su gjanon, pobare nagrade dole. A svako Gjandipe, si me te shkoqa, paripe, soske pëllane, amari dusha stafsaki, amari dusha stafki so valan mangot të morilu, mangot të pirol, mangot të hal, mangot të provodil pa kva životu. Amo i badeti do esko gjeleshoni provati, e dusha.
Soski, Allah subhanahu wa ta'ala për qalgjangë e shejtani, me dusha. Të smertin lëme. Soski sa pengjang, I dusha më bëtë të pirol, të halë, të kohë. O shejtani në më koti këtë ibadet. A o ibadeti sa protiv akva. O gjandipe sa protiv akva. Soski më nush valanën s'ke vreme plane. Të rashollë gut vreme të qipirë, të siklollë, të unë gjando plane. O Allah subhanahu wa ta'ala për nëllë plaren, jek manush, so gjanëll, ama në këroll, isto për sa je kash shuko. Je kash shuko, nishtë në do. Nisa e pavajana do. Ishte e manush për nëllë. O kova so gjanëll, a në qimo poznanja një praksa, për nëllë nishtë në nëllë. I Aisha radiallahu anhu për nëllë, dikra e ke so gjanëgja, so gjanëdo, so gjanëll. Ama neske buqa, në makeroll so gjanëll. Në potvrdirë kova so gjanëll. Hem për nëllë s'ke Aisha radiallahu anhu. O, tu o roba Allahisko subhanahu wa ta'ala. Dali kide dokaza protiv tutar, kësu një dive. Dali kide dokaza protiv tutar. Dali tu pëno, to gjandipe, ka qotu ko gjeneti, dali to gjandipe ka qotu ko gjenem. E amen përdalen, Allahi, o dvaso gjena, morate qvaki praksa. Morate qvaki praksa, në qala rabelamin. Soske përdalen, o shejtani në dhe qefit e gjenamen, në dhe qefit për në gjamo kjerat, o shejtani asë në gjapo po Allah subhanahu wa ta'ala. So sa më rëshin ka cidon, sa më iskre më rëshin është të këllengirisht. A iskre më rësha kuj, o kolla su gjanen, a on në në dhe qefi jek manush të gjanon plani, të gjanon këto Allah subhanahu wa ta'ala. Jek hadisi si këto Muhammed s.a.s. për nëllë, jek gjandon manush, shejtaniski haron pobudër nego hiljada manusha soverynen. Znači, bari razlike si këtë e gjandon, më kua soverinu. Znači, po paro nego hiljada okova soverinu. Amen, pravalen. Amen, sokera. Okova soverinu. Soverinu. Me verina okova subhanahu wa ta'ala. Oja. Ama na dikolo sokero sa me harama kero. Patik ne, o bare. Kero denom. A verina okova subhanahu wa ta'ala. A okova so gjanen, ona kerem plan haram. So s'ke daran ko to Allah subhanahu wa ta'ala. Znači bari razlike si to. Amen džanaj hadisi pravaren. Je hadisi poznato. So jek manush udrža e nja vardeška e nja manušem. Hem gjall jek, ke jek manush soj verino këtë ovo. Pero s'ke mo prav, pero me mu držu me nja është e nja manušem. So te kera, si dek rešenje mangi. A, pa tu ke nisu rešenja. Tu gotovo, ko dženem. Hako vam udral helme. Helme udral kelo šem. Ama kelo kana ko džando manuš. Naso verino nego ko džando. O, mo prav, me mu držu me nja është e nja manušem, pa hem šel të ne. I si dek rešenje mangi. So prvo ko džando manušem. Oja, i si rešenje. Gja prvo ke aver gav. I si džande manusha. Ker tao Allahiski subhanahu wa ta'ala, pa inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ka prostim. Ti pravi gjando më është të znaci. Ske gjandol. A o shejtanja pravi. Shejtanja men gjanaj siren qave. Pa ka o qavo puqoli da de. Pero ske o mo dar, pero so ske pravi tu ina rados no. Kana mero jek gjandol manush. Ana kana mero jek. Obično muslimani tu najna rados no. Pravi, njëm radosno. Soske, ava prelbaca. Gjallko grobja preleta. Gjallko jek suverin gjall. Penoske, koji to devol? Allah. Koji to pekamberio? Muhammed s.a.s. Sami feja, sami verinan. Prelo Islam. Alhamdulillah. O, prelo te počafti visoko. Dari prelo to Allah. Šaje čilo prelo celi zemaljska kugla, ano jek jaro Andrej. Prvo nabre, savo, kaša ćemo prvo celi zemaljska kugla nekjaro. Ako, prvo pečalijski šum. Hajde prvo manca. Džala kanako kova džando manuš. Koji to Allah? Prvo, samo da uverin džan, prvo ko Allah je subhanahu wa ta'ala. Koji to pekamberi? Prvo Muhammed s.a.s. Sami vera sledin džan, prvo Islam. Kana. Prvo, te kućavci tijek pitaju, prvo, oja. Pero da li šajat vato Allah
Çivot për cili zemra është kakubla, ano jaro. Shak? Pasar për, Allah vale më dole gjanolla një për, më mishë një për. Ka baja kilo jaro, ka teknoloji pup, ka qëllon për, zavrë një gjakë. Ke përane, sami raznik e si, për të e gjando, e për të një, sërë të vere për përane. Kora dole gjandi për përane, këto Allah subhanahu ta'ala, o Allah subhanahu ta'ala ka lakshinu dhe s'ke, o drumon të gjandë që ko gjeneti. Ka dhe s'ke sa kolaj përane. Sa kolaj ka dhe s'ke. O manush përone përane, ko mu kolla gjandi për, na mangote si klon, vallaj përone, om na sholë je kuti. Naša ulo oko klipe, oslaste imanisko. A vallaj bilaj përone, te gjameno kralja, e mlenge qave, sosjam në amen, andre përone, ka ven amende, ka maren për amenca, ka paraven amen, ka nikadena më dva avore iman. A sa posu shukare imani si amen amen përone. O doa imani avol përalen gjandi përna. Amen përalen, navalan te dozvolin amen. Navalan te dozvolin amen përalen, to ven pođande okolo soverinin ko kipja, okolo soverinin ko krstja, okolo soverinin ko gurumnja, okolo soverinin ko pasovja te gjare publika amen. Navalan te dozvolin përalen amen. Soske amen, verina ko devođe rešavimo, hem ko Muhammed s.a.v. Soske përalen, o prva jeti Muhammedisku s.a.v. Savalo, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Učin, hem qitin këde vleskona. Znači amaroj përalen, te učina, te siklovaha, samo ke Allah isko ana përalen. I si përalen përala, duj manusha. Duj vrste manusha su uvek bukale. Uvek bukale. Sa so povedali sinen, sa so povedali mangem. Pero okova manush, so prastal pali dunjaja, so povedali sinen, pero so povedali mangon. A duj të vrste manush, pero okova gjando manush. Sa so povedali gjando, so povedali mangon. Amen, valjam përdalim të ova këtë kja duj të vrste. Znači, so povedali gjandi pe sjamen, so povedali valjam të gjatë të rada, amara gjandi pe përdalim. Amen, janaj kadisi këtë Muhammed s.a.v. Sopëm Muhammed s.a.v. Pero jek manush ka na kameron 3 bučak ka spasinu dhe përndesko meni. Savjel da bučak? Pero je prvi trajna sadaka. O dujto pero leske čave vaspitime ko islam. A o trinto pero lesko džandipe. Lesko džandipe. Znači amaro džandipe halanin ka spasinu dhe ko sudnji dan. Ako amen si kavađi kas jek el fatko el hamid. Wallahi bilaj kor putjom ka sikavola, amen se vapisa. Ko vor putjom ka vakirola, amen se vapisa. Soske te na sikava. Soske te na sikava problem. Od ovaka spacima kod ova se ne prišala amin. Pa lidej kako to Muhammed s.a.v. prodalen, o sabi radi Allahan, nikrovena vrijan, hem peren, o tu men prodalen, hajden ki džamija, hajden Andreća u Muhammed s.a.v. u klangi baro bogatstvo. Baro bogatstvo u klangi. Evo ono šahu mislim da je bogatstvo, pare, zlato. Sare ki džamija. Kana dikle, je grupa kere lako te, je grupa čitinu Kurani, je grupa kere lako. Svoje bre pa kava je bogatstvo smo klangi sen. A kava džandipe u klangi. A jeke muslimaniske najbolje bogatstvo klangi. Lesko džandipe. Lesko džandipe prodalen. Hem inšallah prodalen. Pa nenamente dikatova iskrene, te sikrovaha, te džanaha, samo sebe Allah Isus subhanahu wa ta'ala. Hem te rodan nagrada samo kod to Allah subhanahu wa ta'ala, ali te kerasa sokeža o Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Hem po kraja prodalen. Me bi molinam Allah subhanahu wa ta'ala, te dolamen iskrenost džandipe, te dolamen iskren nijetja, o nijeti samo te džanaha, te sikrovaha, samo sebe pre Allah Isus subhanahu wa ta'ala. Te kera futi samo Allah Isus subhanahu wa ta'ala, Kamorina dole Đelešanu te primilom ga kwa Ramazani, Kamorina dole Đelešanu te oprostilom ala haramija, Kamorina dole Đelešanu te čovano pravo drugo, se jedino šaj čovano šeko pravo drugo, ama drugo je Muhammedisko sallallahu alaihi wa sallam, te čovano drugo su nigaralo ko dženeti firdaus inša Allah rabbil alamin. Subhana rabbika ala izeti amma yasifun,
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. يريد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك، ولأي شيء يزرعون الكفر في كل المسالك. ماذا يريد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك، ولأي شيء يزرعون الكفر في كل المسالك. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. أيحاربون الله جهرا ويح عباد الممالك، مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك. أيحاربون الله جهرا ويح عباد الممالك، مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك. أيحاربون الله جهرا ويح عباد الممالك، مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. كن مسلما